Bamatungalu, ba ogmi-gmi dana maasagara irugi bezitalu, ba alua turu dana irege asika ba abaa gosalu.
Bameno ay famate Yesu, baabena fadumu dedera, wa Yesu andre, ono lobalani. Yosefo banua Garimatia, ni hasatule bawarafe. Le sifo de dunia bani laura andre. I andre kebilato, ina i ko omboto Yesu, fatua le irogi luo sabato. Demikian drama kisah Jalan Salib Yesus. Sorry. Yami banwani hakeriso faulo dama ke bawamalo fanuro kedo faamati zuaya ita Yesu keriso baba muhuni ita bahureda maoba yani badal zuaya ya aho ami fefu ya fafau kumilo walani ya fafau kumilo data sunul walani amada sinomani
Dabo ita mamalua fasumang ita kulbalangida. Tasuno iya manuno ita momoy bakuku sinuno nomoro fileziwa. Tasuno suno balani ayat isara inu disitua.
Ina baba mo ligu fangarangaragu andre. Heo walangigu muonda ona maoke balote maligu babazibogi balofalukan rao kuundara dode. Banyamoni sa atada ugo sidadaw yawa manunan rao Israeli andre. Kau manatanan rao tuama fona ladana bano rifi ira ya ugo lang rufili balas na wangorifi kau ladana balas ti ailasi ira inugi daoda romanilo walani data tema ofosinuna nomoro otu atel tatelo swaya ya disara.
sa iya. Ia zolo ibuku ena so trodo ita. Mamoroi basa konia mano de keda. Lakomi krowalangi siawa. Data fonodromo wawa makauzu aya ita Yesu keriso manuna ita moro bambuku zinona nomor so wawa tumini Yesu so aya kisara mai fona so baso wawa makau Yesu. Data penondongo dalam malilo walangi wawa pemakau Yesu keriso jiti halem muro bamatayo pada doblaena ngawasi tenu ngaflaena irugi zia foglaena imane tau malilo walangi ba irugi Yesu halama gezemane denia pau ira kenia ba imane kendani fahau midadao badae fatwa maido badae bawangade Bai ohe awanya vetero, ba ono zebedayo anda sidarwa. Bai bertai ge abu dede, ba alamu dede. Bai mane kera, abu sibai dedeku irugi ba amate. Mi age dae, bai mi fere abuku. Ba mai ia le are, ifalegu yato mangande ia imane. He ama, nasolala, bayamutalu indra o mako ande. Babai somasinda o hasomasinda uge. Bamaya kendani pahau ande banu mere ira me ibuki. Ba imane ke betero. Bate bai silemer ami matu saza amuhu. Bai mi fere bami angande falai ter ami fananda itu. Awas sagala dede banu sambel fa belemusi. Bai fulimoi zamuzate mangande ia imane. He amagu nati ai tau indra o fale badu ia bayai tere sumasi dauge. Bame fuli ia banua zui mere ira merugi banua sa abu liburura. Ba ira ifuli mai mangande no medelu si mana linia. Ai pada bama ia kendani pahau ande ba imane fura. Bami fura sa ai bami olungase hiza no padege katebe badana niha si sohoro niha ni foso talabu hiza no ahate zimana bolibu anda Manunita nombor 11 Yesus waya
Matayo fazal 20 alune ayati 50 afitu irugi menengafu awalu imane taromali balauhe Yesus sondao ya ande lauhe kekere sebuah ande kayafa bazi paluka zamila amakoita basa tua banua ande baio fetero ade borifuri irugi golayama kere sebuah ande bamo ia bakra dumadau ia bangagenomi bawa maigi luan-luan bala alui ere sebuah basalawa rafe sebuah ande fefu hela bisa baba bege wore ke Yesu baba munu ya ia balola sunda hewa ai atau zam bege sofaya baba gafuriata badarua ziso lamane noiwa udalu uila ududuga gosali lo walani ande bahatal ngaluo bawo matomusia ba so gere sebuah imane dunia hadiala ote mali bani babegeda khuru balo hede Yesu bahu mede gere sebuah imane dunia ube baharu ra ubu kelwala sauri adre ina ewa khuma na keriso ada na uge ono walani imane dunia Yesu ya iya dua onolowani rauho ba uwa khemi yo tarai kae babi ila tumadau noniha baga bele ba abele ande babi ila so iya morisa ba dete lawo ba banua siau abena isika nukania ere sebuah imane no ngau ha iya hadia kuna ziso ba bele sai khuda hiza faifa miromo wa ngau ha ande he bisa badendemi bala tema linia lamani huku tamulu hukunia bala didiloi babania lagu hui ia basogi zamalisi babania lamani faile khema keriso haniha zamusi ya buku manuna kita mora bambuku zinu sodawani ini Yesus soya ayat 3. Bameno ay kala o aya iya bala heta kenia baruho ane bala konuka iya nukania bala ohe iya misa bawa morefa ya iya bamemoi ira baero bafaluka iraniha banua direne simoni denia bala rahu dae bawolohe refania bamelarugi naha ande sotei gologota so kamu ugeluaha bala pabaduge kenia nadu ni faruka awoku bameno itanda bale edena baru bameno lapor faia bala kosasi nukania padahdahe ira badu madau ira manaro ya iya badao bala be
amatenia sura. Yesu dae rajo ni Yehuda. Bala korepa awonia zamarau garua samosa bagambele basamosa bagabera. Bala tandawaisi ia sanere lafalike ira bala mane. Hesan duge osali ande basa otomosi ya ia sihat telungaluo. Orifi nda ude na ono malangi nda ude baai to moroi barufa ane. Si mana geling nda ere sebuah lao aya ia awe zanila amakoita awe zakua banua ande lamane. Ni habe bano i orifi bate bai i orifi ia razo dauno gizara eli ia ya moito ia dae moroi barefa ba mamati sai ita kunia. No paduhu de dunia telobalani bayang eva ia dae na i umasi ia. No asa iwa ono walani dao. Basi mana gei zamarau ande ni forefa awania wanandawai sia ia. Ba iyo tarai lalu batu bali o demi dano maasagere irugi la bejitelu. Basola bejitelu bamu au Yesu ebwali imane. Eli Eli lema sabatani. Helo walangigu hana wano oero genda o gerohania. Balamane esa siso badao melaro dao mogauni Elia dao. Bayang emai pagoni zamo sakura ihale ramo ifo esi niro aisen ibe pambalajuku ba ipabaduga kenia. Balamane tanebe bei ua data paidi namoi gelia baba muripi ya ia. Ba ipuli mu au Yesu egwali ba ai tunoso yadu. Ida abo maso baba makau baik te Yesu Kristo manunai tamor bambu sulawai kuni Yesus supaya ayat Yehova. Basogai
Sai bazarau ma ifu fefu zino fakila lihkenia amura alabe ade sinomolo oya iya moroi bagalilaya bala ila dae sisota gidani nga bawa mumromo bayam funolongo Ya Tuhan. ya dae tabi eko dagino tomo he fasumata da klowalangi tao somuzai doa me he fasumata sidufona sime dua abu sime dolu pasiofona mo data funolongo da malino balangi ni imani same sumangi fangani sawagala da oza mo komia o babazi losine gubang buanya ngoruma abang rifi anu klowalangi data tema ya basubata klowalangi manuna ita mo bambu kusinuna dua ortu ali maulafitu dama ohi keluzumani Oh,
Mahasuka dedema ama Yehova siso madul boyawa. Minutula eroroger da aga nutula marugi nomo wangado ade mahu. Baija swaya mohuga modoroga ya aga baji mahu ade. Ena swaya yafan kada aga sugada bajo terai da uga. Baija swaya ya kami elama ade swaya walagu mabada minggu sinul malu. Tema iya Yehova bali ame ela siso. Bali ame ela sumogua sito bali sinere-nere tedeu na aga tania na bawa mangare fugida uga yadu. Data fogo dada babangun lobalani formas sinulani olohesi kor ba vokal group siofona si ai kor orang wa jemaat ba bersiap-siap vokal group komisi pemuda jemaat kor orang wa jemaat TBE gitu.
Tiadae Vokal Grup Komisi Pemuda Jemaat.
Salvador. Ia dae kormusi komisi Bapak Fadoro, bersiap-siap kormusi pemudahin baloo. Kormusi komisi Bapak Fadoro TBE Ginako.
Sohagala. Iadae Kor Komisi Perempuan Hilibaloo, Baber siap-siap Kor Lingkungan Telumafu Arwamade. Iadae Kor Komisi Perempuan Hilibaloo TBE. Sohagala. Iadae Vokal Grup Lingkungan Teluk Flarua Mandre TBE Dinata. Baber siap-siap Vokal Grup Lingkungan Dola Fitu Lemon.
Salvagele. Ia dae vokal grup lingkungan dola fitu tebe egidatu. Sakalito vokal grup lingkungan dola fitu lelemoyo. Laumelo vokal grup Komisi Bapa Hilibaloo.
Sawahaga. Data faana data pamonrongo da romani mabalani manunaita morai babuku zinuno oto ano flaton onogo sibai kedem ayati sa. Sabele moroi bagira erani hafifu batu keriso Yesu mangadu ita. Faibua dedel lo walangi mabazuru goyawa. O farugel ke mangaluo sisefi bad defi ande ngaluo bawa deretede fa amatimo yawa babelade fa bawa ya agama hukubo. Aiza malawalani mabazorugo bagi datudai kaumi gazui bala mogoto karomalido baada tu lama faada dede masa bersama iregi hadaya goi dede baba ngolia aga bato lama abo to dede baba karomalido ade ba eroniu sino abu fabu sino abu fatua tua ogunal manel fau bazo masih Bade Yesu memaganda da aga ya buku. Taro malilo balani sihe dekeda baju mate ande kehala moroi bazura eberayo fazafulu ngawa fele irungi si 20 alima. Eberayo fazafulu ngawa fele irungi si 20 alima. Imane taro mali lo walangi. Meno aifa iwae da wabu usali ande na ulau faru ulitera nano aifa geto da iwae suaya oroisaku ube badedera baba gira erara usura bale saedana iter tede buhorera ba olaluara ande baba zisofangi fada bale saegoi ame ela bahore ande
Bamenoso kerda wala ayo ya ami ira talifusa. Bame amoy baka bami amoni ande beredo Yesu ande. Ni amoni nia kerda lala simoho lala bawa auri sanere baa ade ya ia nesi nia ande. Bamenoso kerda gerese gua banomo mewalangi ande. Badata odrasi ya siduhu dededa ya alesu lefani mati ya aifa ya alesu lemangiva vamatida ya aifa dededa negu ya ita menomutefe dededa ba ena elisa saine sida idane so hau-hau. Boi kabeheli la madua tetenafe ade boi mangiva le safaroi zama buku ade. Badaka fauma tafai ginabeda bawa marote de bawa omasi ande baba buah-buah si seki. Baboi kabeheli le amai bami bukeda si mane ni fulau-lau dane beresa. Tafarol de roda bame dua mane me itu mi ila ahate bawaan de si mana daru bali lo bakani ke daerah satuama ni masa ba kezuaya wabaya ni la fefu ya abobu bane de fahmat Yesus. Kiramaina batalifuse tuho darumali lo balagi bazimalke ande yaya dae Yesus zamo kailala simoho lala baba auri Yesus zamo kailala simoho lala baba auri Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kiramaina batalifuse no maseba kezuaya yaita Yesus Kristo badan Spanyol sosamesa nono matua kubuya sekitar devi aona ngapulu alima sarasiwa aona ngapulu alima yaya de toinia Juan Aguirre ba inania yaya da Miriam Aguirre. Rabaina batalifuse me defi lima fake nono ade Juan Aguirre ba me latur moto ba no fauia baba alam ba moto ade irege teki kolenia lo ila niha Kira satu ama berubah omasi ninania ba kedo mane Juan ade baba kedonia tumalia sama musisi rasa tuama alewenia ya adalah pemain gitar terkenal bahasa Spanyol ba pencipta lagu bahasa Spanyol irege tehorbe duriania bazi tefasui ila satu ama bazi samuza maelke ba gofanelu ala ba aurinia bahaleu dia ada sebagai musisi ba iromo duria abul sebagai keminania abul sebagai keminania kami iromo kalau hasabua daukania iroi kalau nia ada mulia ifaigi binania bafaluka ia binania baruma sakit ira satu ama dua sebab kesuaya babangi hange haninania ada baik mana minania ada Juan bafatua lu aitu noso ninania baik mana kedoto edoto nano tanya mate tao bani halu nono berebu ade nide e bano nono berebu ade sopai Juan
Enato ila niha simane metubu ia mege. Ina satu ama nyoba sebab kesuaya Nelarogo dari radoto Maase kusikai gede rahebi sama omasi nina ande kenonomia Irege ina satu ama lao dari doto Menomate ia balahale nomoro dia labe kembali ono hede ninania Yo tarai da bolo fo pasuku ganade ina satu ama Iberu ke dania sosa itu lala tukari nomoro dia Yo tarai babanga ono hede Miriam ade labe ke nonomia cuan Ira satu ama yang sebab kesuaya rupanya berhasil irege toa ila niha mangabuli juang ade ira satu ama toa ila mangabuli niha irege ira satu ama yang sebab kesuaya bagi tujuan ada ifai dia fonazeremi bayi ila badae ono perminania ifai iya Ira satu ama yang sebab kesuaya irege imane bangumah juan aku tahu dia ibuku akan selalu ada bersamaku inadu ada fau mana ia ke Ira satu ama yang sebab kesuaya hawa ebua baumasi zatua siduhu tebai misu'a ba tebai misule Bofu hadia ia bade ba ifalua ina haber wa omasinia normia siduhu wa faumasi zatua ada satu faauri normia kasih ibu sepanjang jalan amin Irama ina batalifusa yang maseba kesuaya yaita Yesus Kristo nata osisi daromali lo walani ande bafa amate Yesu ande ila satuama yang maseba kesuaya teramoroi baba omasi Nina wa omasi lo walani ade niha bangkulidane Teramoroi baba omasi Nina ba omasi Yesu ade wa awi niha bangkulidane Irama ina batalifusa na maseba kesuaya bagi nete ba amate ya Yesu yawa badela refa bada ate faduhu kheda bada ate upakal kheda hewi sama omasi lo walani ade sepua sipai sitohu de pasapala ebua moroi baba omasi samosa nina Yawa badala refaga ina satuama yang maseba kesuaya pada ate faduhu wabara wa omasi lo walangi ande iroi la keminia bawa nalahini niha bawa nema kuku moroi bahore ada karena kasih Allah mengalahkan dirinya dan menggantikan manusia dari hukuman dosa. Wa omasi lo walangi anda. Ya wa badala rafa'ade ina amaina batalifusi no maseba kesuaya. Ifaduhu elo walangi. Waya iade i omasi aniha kulidane. Hewa aniha no la eroge iya. Ya wa badala refa ade ila satu ama bada ibe elala sibohou ni baniha lo walani bada ibe kailala sibohou lala baba deda fa'auli ila satu ama yang masuk ke suaya ber Yesu ya wa badala refa ade le saai sito bali ba aba aniha bali aboi ke lo walani
Ya ia dari satu ama baba amate ni aya wa badola refa asika ba aba ada si soba bagus sali hadia da ada gelwaha wa bagi deter ande balle mana fe funi atola beira banaya di amuni so di kembali ba aba asinola be bahasa bagus sali harus melalui ere zangade to walani teba bangade bang walani ere bahisa bahwa amate Yesu ada to bali ere saai bat asika to bali ba aba ada bagusali wale hade sae to bali ba aba adiha ba to walani anda iramaina batalifuse no maseba kesuaya bahwa amate Yesu barefa adaya geluahania ke daya ita samati sobulo mahke ade bawa omasi ni ada fodege zekua si fefena ya iadal te kaumi ita ya ita panuania ena elefaroi ita kelowalani ade setia kepada Allah. Fale faresi tu ina satu ama ina maseba kesuaya toa taila dumania bawa auri Yesu. Hewi sama ale farenia kelawalani ina satu ama ina maseba kesuaya iyo tarai besoia bagulidane iruki lara uia. Itauge wa makau itauge wa noaya ba ofeta yawa badala refa lemane sifarai ia kelobalani lemane sifarai ia kelobalani ite gemane te fakau ia ite gemane te oaya ia ite gemane ila satu ama te forefa ia bere wa alefarenia basino iwa kelobalani bere wa alefarenia baba malua oitede kelobalani baba auri ni ila satu ama no maseba kesuaya ya ita Yesu Keriso faal faroi kelobalani ade bada ete kau ni ita basi maltu ade boy faroi ita baba malua taro malinia hewa aina oya jikobali sanandaiga basagalani faawida amin boy faroi ita ila satu ama hadaya ni faluada ina ale tebula ita bawa ale faroi kelobalani la satwa si fofona tedeu wa omasi kelobalani adoya wa badola rufa tedeu wa omasi kelobalani adoya wa badola rufa si dua ne ina satwa ma ina fa omasi kelobalani ande tohu de ia badededa moroi bangawal le masih de bagulidane ade fa omasi lagi tohu de ia badededa moroi baba omasi dan nasi gulidane ade ira satu ama do masih ka soaya na abele tohu de sae badededa go masih de bagulidane ade ada dan yata ya badededa bang masih romalani bataya badededa bang masih abuda bere na abele tohu de badededa lakukan dikulikan lalu lifui tabadai satuam imane Yesu ada suku na baniha na isu karena fikir soba kulikan batai nati ala ia nosomia bazang ali nosomia badal aitu ia baba zaitu noso na berdao badal zadel kaya itu lalu Yesu aitu nosomia habere no balak babadal no iseda nosomia dari satuan yang dibaca satu ayat yaitu Yesus Keriso. Tahu si fofo da boy farai ita kelobalan. Si dua nya ida satu ama boy farai ita bawa bantu hua famurifi ada. Dalam dua dia pada kembali lobalan. Boy farai ita bawa bantu hua famurifi ada. Fama dua famurifi rasa tuama no masaba kesuaya ewahannya. Ena bawa aurida ade te foroma ala kelobalani. Ena baba auridade na satuaba no masaba kesuaya to bani de la homu baniha baba modasi no walani baba malua sohasi no walani baba mandega famorifi
melalui kita Tuhan dimuliakan dan orang diselamatkan. Kira satu aman yang masih kesuaya. Bisa bapa madu pada letula duma di Yesus keda obi babongi bama ane te. Ada yang duma di Yesus di obi babongi bama ane te kira satu aman ya dal fangi dengi de ide ya Yesus berwa obasidia dari faunia. Baba manua faumasi, baba manua faumasi dia kata di faunia. Baba da ihana da euzamuyu isasai fe fugahe dan di faunia. Da dia baba masih mohuna dede fani de. Si dua dia satu aman dan satu kesuaya berwa obasi dia ke Yuda ande. Iregi satu ama me buah bawa masihnya ke Yuda tolala isa saja Yuda hewa ina ila wa iabu dunia dan Yuda ane. Abola buah bawa masihnya ke Yuda boroi bawa aku ke dunia bani fatwa Yuda dunia hanya batua ifanua wanide ngide. Kira satu ama yang masih berkesuaya dah ia geluaha bama saya mobi ewa ina atau ita termasuk dari Indonesia zil ingat dari obi. Bapak tu terus mabalu ani bapa nasaya tengah berle masih ami ni ide amin berle angin atas falua sehingga merasa canggung melaksanakannya alau bapa malua ini. Tetapi satu lama ibu sebagai rohania naka ila kata faida bapa awal kami hasango kegetu di family ini awai kata zile faroi bapa malua somasi doang hania situ lama kegetu faani hania awai situ lama enomi so ayah awai situ lama enomi baniha situla mangutu betul family ini. Dari satu lama no masih pakai suaya boy faroi baba madhu faroi visite luba afuriata boy faroi baba hasam dua boy faroi baba riabo sababa mati dan duanya pada romalia de boy faroi kita babi amoy bandi bukoda baik tahu kita ada baik suonia enak dozi niha ade bapa oheta hana ba iwa da romalida bagi deke ada rasa tuama yang membahas kesuaya ba atau niha sodoi lalaba mati bagi deke dah hana ba lalai lalaba mati rasa tuama berba aga pula dedera si dua dia berga balawan ke si telu dia berwolohi sama baba awira irege atau sodoi lalaba mati lai roge lalaba mati bakal walai. Ada pak iwal ke pak emoni soaya enda dozi dihasamati bagi dededa boila rei me abai bamiku boila rei maria bosa baba mati hana berembe bawa maria bosa baba mati ada he bamiku bahe baba maria bosa lalaba mati rasa tuama tanah baba da ibe ema abele lo walangi pamiha sabu abele padahal ibe wa abele lo walangi pamiha sabu abele padahal ida setrama no masih pakai suara wadai baso mamahat bagi amai bagi kuati amai dola dasaradagu namun male fasuo dasaradagu dasarama baso kita harus mengamuni ila komandan baba kita tu orang ira fona komandan rabi rasa lama baba da inasi-nasihati ira komandan ra pada hau behe bisa lala we amoi baba sugota la hau be strategi ra bakana dunia ni faema komandan pada no ai pada dania bala fuli zui ni ai zui fasuko tena selabanya mana sui baba daya masuta tena so kita terbanggamu ira rasa kuat bala rogo di komanda pasti muita fasuru magundan gaya sesuatu
Si fasumo mo ita bagunda na. Eso fasumo ita. Kaya no may kaya bagabalo babakaw fanabay do bagabalo gabugato bagabalo do babangabalo adaya sa dua babaawita. Baiso to latasa da manolo. Hana sumita telefon na rumalani. Na leta ulo ita telefon na rumalani. Na lefa ita ke rumalani. Baku rumalani so di kembali faabul. Ay fadawi sa tuama pagana bosan mati sa tuama ni masapa kesuaya. Miha samati babadato la fauma la omoro do naruna. Fauma fawaitana, fauma la falala do naruna. Ada yo boy faroi abi baba ya bosa. Ber ya abi sifar ya bada batola tanya bi angira be mi salala. Baba ni fau ya abi baba bana taido. Kira-kira baba muli furi. Amin. Satu aman rupanya bawaria besar miha samati ade bawaria besar miha samati tanah pernah bawakan ke satu aman rupanya tiba tiba dari fotoi fauma la apa itu denabula fauma la hudu denabula lo hado dah si dunia bawaria besar samati si sekia ia da ene fauma fauhetana fauma la tolu nabula fauma la tuteheni nabura, fauma bila amenesi nabura, tenga fauma la abuli nabura, fauma la hudu nabura, fauma la fatoutou nabura, fauma kada ulu, do hadi tesoda dau, babu rahua samati. Na tesoda dau baba auri kurawa samati baru zilalu ade. Medua nak tesoda ba auri je boniswaya, mohuna, muohe kada funa Yesu, baru fania basimal fada. Amin. Tenga orang wazamati sebenarnya, tenga orang wazamati. Ira satu ama ino maseba kesuaya ya ita Yesu Kristo. Tahu yang nikau dunia ya ita basi malakut ande. Yesu no ibo kai lala siboho, lala solohe baba ngori. Tahu ya baba amateni. No ibe lala siboho, lala solohe baba ngori. Berdae, data ofani lala baawita babu danu ade. Sifau fa'al faroi tolwalani berme Yesu lala sorohe ya ita bawa nurisi samuta tera satu ama boy faroi ita bawa nuru lala ba'awita babu danu andre meha Yesu da ezi to bali lala bawa nurisi ya mutolo ita romalani pada romalinyade ni tane badege tiada mohon bazurah Hebraiko Faza fulu ayati 20 aefa Hebraiko faza fulu ayati 20 aefa pada tafauma tapai dinabu